gas mau di situ batu. Bangsa tuh ya. Ekor ayam. Ingat badan, teh. Menang euy. Trek. Mantap. Yang lauk nila. Menang. Enak badan, Dek. Mantap. Karena kemarin mancing di Walungan gagal. Menang. Yeay. Mantap, mantap. Empat. Makanya pakai sosis. Sosis. Hore! Hore! Dek. Hah? Nanti naon? Ada kadupak apa enak? Mantap. Mantap. Saudara-saudara. Mantap. Agung euy. Agungnya apa? Lumayan size-nya. Rata-rata ikannya segede gini. Ini mas, goreng aja goreng. Goreng crispy. Yang sama Eta. Minum susu terpelem. Mantap. Mantap. Mantap, oi. Mantap, euy. Sor dah. Sor. Op. Sok nyebur. Meng mau ikan. Meng mau. Menang deh, oi. Anak Meng. Barbut. Mantap. Mantap. Jadi itu ayam Meng alit. Itu. Ah. Mantap. Aduh, kalau ke sana. Sisa lauk. Aduh, baunya. Betul. Nice.
Dapat lagi saudara-saudara. Kan kada na tinggal aku. Anak mah. Menang deh, mantap. Mantap. Ya kecil. Ya kecil mana? Ya kecil mana? Menang deh, dek. Nah. Nah, kayaknya. Aduh, main di jibrogan bungsu. Setiris. Allah, cuk neng, kumaha eta? Udah. Mario on, serius. Resep nak. Wey, menang deh ta. Menang deh, menang deh, main lah hoyongan. Di cepengan, cepengan. Kamera tadi. Nah, oh. Dapat dua, dapat. Tadi, ada kamera, ada merah kamera. Gagal. Gagal. Krik, krik, krik. Jangan ya. Satu, dua, tiga. CF. Rilis otomatis. Saudara-saudara. Ayo mancing deh, mancing. Mancing lagi, satu, dua, tiga. Habis. Menang deh, mantap. Mantap. Ayo guys, Pak. Iya, kena asuh kemana? Oh.
3. Kencing lagi. Oh, mana? Ya ampun. Wow. Mantap. Wow. Menang deh, euy. Mantap. 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 Wah. Hore. Nyai ơi. Ya. Euy. Nyai ơi. Aduh. Nyai, Ada aku. budun. Dan ada budun. Nyai ơi. Mantap. Mantap jiwa. Mantap jiwa sudah. Kamu berbohong. Ini mah lumayan. Size-nya lumayan. Aduh. Kapan? Anak-anak. Oh. Anak-anak mampir cendek ah. Karunya. Ah, anak nadui. Anak nama dirilis. Oke, mantap. Ini sekalian sambil ngasuh anak saya di pinggir kolam kecil. Ini tarikannya bertubi-tubi, mantap Mas Bro. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Lumayan seru mancing sama anak-anak sekalian ngasuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.